Dobar dan svima, pozdravljam sve prisutne i dobrodošli na konferenciju koja će raspravljati o prijedlozima zakona o porezu na dohodak i prijedlog zakona o doprinosima koji će se na dnevnom redu za raspravu parlamenta naći 28. i 29. ovog mjeseca. Prije svega da kažem par riječi o samom udruženju. Liberalne forme, dakle organizacija osnovana 2015. godine i radimo na promociji politika, ideja i rješenja zasnovanih na principima individualne slobode, vladavine prava, slobodne tržišne ekonomije i također edukujemo javnost ovim principima. Svakako stvari kao što su porez na dohodak i doprinosi smatramo jednim od krucijalnih stvari vezano sa funkcioniranjem ekonomije nekog društva i s te strane smatrali smo da u našoj javnosti nije dovoljno pažnja posvećena ovoj vrlo bitnoj temi, nismo imali kvalitetnu javnu raspravu, niti smo na pravi način čuli sve one subjekte na koji će se odnositi ovi zakona, to su manje i više svi ljudi koji učestvuju u radnom procesu u našoj zemlji, kako će se to odraziti na našu ekonomiju i na sveukupne odnose u našem društvu. Zvali smo i predstavnika Vlade Federacije BiH, barem nekoga iz vladajuće političke garniture, bilo SDA ili HDZ-a, koji podržavaju ovaj zakon prema našim informacijama, međutim niko nije se nije odazvao pozivu. Izvinjavam se, predstavnici Vlade i Federacije su trebali doći na konferenciju, međutim u zadnji čas su otkazali svoje prisustvo. Kada je riječ o samom zakonu, nekoliko informacija o njemu. Prema prijedlogu zakona o porezu i zakonu o doprinosima, ono što se predlaže jeste da se zbirna stopa doprinosa spusti na nekih 32,5%, međutim Vlada Federacije kaže da je njen cilj da ostvari neutralni efekat, odnosno da se jedna vrsta nameta spusti da bi se druga povećala, tako da budžetski prihodi ne bi ispaštali, da bi na kraju zbiru to ostali jednaki prihodi. Dakle, to što bi se smanjili doprinosi bilo bi kompenzirano pod navodnim znacima tako što bi se stopa poreza na dohodak digla na 13%, a pored toga bili bi oporezovani topli obrok, bonusi, naknade i sve ostalo što predstavlja bilo kakvu vrstu dohotka. Ono što je posebno kontroverzno u predloženom rješenju jeste da bi se prema ovom prijedlogu ugovori o djelu oporezivali po jednakoj stopi i poreza i doprinosa kao i ugovori o radu, čime se praktično briše razlike između njih, a posebno brutalno povećanje bi to bilo za freelancere koji bi također bili oporezovani jednako kao ljudi koji su na ugovor o radu. Njima bi recimo nameti sa sadašnjih 10% poreza na dohodak plus 4% doprinosa za zdravstvo poraslo na 32% doprinosa plus još 13% stope poreza na dohodak, s tim da ovim zakonom ne može biti riješeno i dalje pitanje njihovog prava da koriste bilo zdravstvenu zaštitu, bilo da im se to računa u penzioni staž, iako iz Vlade i Federacije tvrde zapravo da ovaj zakon rješava ta pitanja, međutim ta pitanja se moraju riješiti nekim drugim zakonima. Dakle, naš cilj je danas da iz različitih uglova od strane ekonomista, poslodavaca, ljudi iz privrede, freelancera, dakle svih onih na koji se ovaj zakon odnosi i koji mogu i iz ličnog i stručnog stanovišta nešto reći o tome, da analiziramo predloženi zakon. Učesnici prvog panela su gospodin Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Admir Čavalić, ekonomista, Faruk Hadžić, ekonomist i Adis Muhović, direktor Centra za politike i upravljanje. Prvom bih riječ dao gospodinu Muhoviću, s obzirom da je on ispred svoje organizacije radio i na izradi amandmana kojima misli da bi se ovaj prijedlog zakona mogao poboljšati. Sada će imati priliku da predstavi u stvari svoje amandmane, ali da kaže šta je dobro, a šta loše u predloženom zakonu. Raci, izvoli. Hvala Danijale. Prije svega pozdravljam sve. Ja bih prije nego što krenem sa izlaganjem toga što smo mi u stvari predložili kao unapređenje ovog zakona, želio da krenemo u stvari koje su dobre ovaj zakon.
Dakle, stvari koje su dobre u ovom zakonu jeste da ovaj zakon kreira jedan jednostavan, administrativno i cjenovno efikasan sistem ubiranja direktnog poreza. Dobra je stvar da je transparentan sistem, da u principu radnici svi u privatnom sektoru i javnom sektoru u budućnosti će znati kolike doprinose plaćaju, zbog toga što je trenutna situacija vrlo kompleksna. Dakle, vi imate doprinose iz plati na platu, imate bruto 1, bruto 2, jedno je u ugovoru, drugo je u realnosti, jedno je u platnoj listi, drugo je ono što zaista poslodavac plaća i ono što je činjenica jeste da poslodavac najčešće plaća značajno više nego što radnik razumije i daje poreski klin trenutno poprilično visoko, osim za najniže plate, ukoliko poslodavac maksimizira ove neoporezive dijelove plate, odnosno neoporezive naknade. I što je dobro, još jedna stvar vezano za ovaj paket zakona, jeste da će svako buduće rasterećenje, odnosno smanjenje stopa, ići pravo u korist radnika, odnosno kada sad ugovarate bruto plata je jedna, nema više bruto 1, bruto 2 i radnik će imati garant da kada vlada smanji ili poveća stope poreza, da će to utjecati na njegovu platu pozitivno ili negativno. Sad, šta su osnovne zamjerke Centra za politike upravljanja, vjerujem i kompletno privatnog sektora? Prva stvar je da je vlada u stvari predlaganjem ovih zakona krši sopstvenu uredbu o procjeni utjecaja propisa. Ono što u stvari vlada treba da uradi je da sveobuhvatnu procjenu utjecaja propisa. Evo mi sad, anegdotalno dok pričamo ovdje, gledamo saopštenje vlade koje je objavila. Jednostavno, krucijalni zakoni u državi, a ovo doslovno jeste paket je nekih od najvažnijih ekonomskih zakona koji utječe na svakog građanina, na svako domaćinstvo i na svaku kompaniju u ovoj državi, se ne može predlagati bez sveobuhvatnog procjene utjecaja propisa, odnosno bez procjene koristi i koštanja. Sad, što je u stvari vlada trebala da uradi? Trebala je da procjenu utjecaja propisa na rast zaposlenosti i na rast plata i trebala je da procjenu utjecaja propisa na rast produktivnosti. Zašto? Dakle, kada bi osnovni cilj ove reforme je trebalo da bude smanjenje fiskalnog opterećenja rada. Taj se cilj promijenio. Da je taj cilj ostao zaista cilj vlade, mi bi se realnim smanjenjem pritiska na plate radnika imali smanjenje sive ekonomije na tržištu rada, imali bi smanjenje rada na crno. Rad na crno je otprilike 1/3 ljudi koji trenutno učestvuju u sivoj ekonomiji na tržištu rada, a 2/3 su ljudi koji primaju dio plate u koveti, što bi se reklo, odnosno da se prijavljuju na niži iznos, a da su im realne plate zaista veće, da im poslodavci to isplaćuju u kešu. Druga stvar što je vrlo važno jeste da bi realno smanjenje plata otvorilo poslodavcima mogućnost da investiraju ili da smanje svoje cijene proizvode i da budu konkurentni. To bi, kada bi investirali u opremu, u ljude, u novo zapošljavanje, povećalo produktivnost kompanija, povećalo bi zadovoljstvo radnika, povećalo bi produktivnost radnika i mi bi imali dodatni efekt koji bi u stvari otvarao novu mogućnost za rast plata i za rast zaposlenosti. Ono što je vlada federacije također trebala da uradi jeste da da procjenu utjecaja propisa na prihode, porezne prihode i na prihode socijalnih fondova, jer dakle, mi imamo situaciju da trenutno vlada federacije i porezna uprava izvještavaju o rekordnim prihodima vanbudžetskih fondova i poreznih prihoda. Dakle, ovo je jedinstvena prilika, jedinstvena šansa da se, zahvaljujući tom rastu, adekvatno smanje stope doprinosa, tako da dobijemo realno rasterećenje privrede za taj iznos rasta i da to ostane privredi i radnicima da ode u privatnu potrošnju, da li investicijom, da li tekuću, i da imamo dodatni poticaj i za kompanije i za radnike, odnosno da im ostane više novca u džepu. Znači, ono što je vrlo važno i ponovo podcrtavam, cilj reforme ne treba da bude agregatno neutralno, Danilo je već o tome pričao, agregatno neutralno efekat, on znači cilj treba da bude da se smanji opterećenje rada i to je nešto što je za nas vrlo interesantno, pretpostavljam će gospodin Pandurić pričati o tome, stopa doprinosa 32,5% je, mi ne možemo da raspravljamo argumentovano, bez procjene utjecaja propisa, da li je ona dovoljno niska ili nije dovoljno niska.
Dakle, cilj reforme ne treba da bude da mi dobijemo brojku koja dobro zvuči, 32,5%. I ona na kraju dana ne zvuči toliko dobro kad znamo da u Republici Srpskoj ona je već ispod 31%. Tako da, to je još jedna stvar. Ono što je naš konkretan prijedlog, i na čemu smo mi dugo radili, zajedno se radi sa liberalnom formom, jeste na boljoj poziciji obrta, kao velike grupe samozaposlenih ljudi. Njih ima preko 40.000, porezne obveznike, koliko mi imamo informacije o porezne uprave, ima preko 33.000, znači koji su obveznici doprinosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi očekujemo da ta grupa koja je kontinuirano bila više opterećena od ljudi koji bi registrovali i bili direktori DOA za najmanje 1600 kontaktnih maraka na godišnjem nivou, trebala da osjeti veće rasterećenje u ovim izmjenama zakona. Mi smo predložili u stvari da vlada ne mijenja koeficijente za obračun osnovice plate, jer obračun ide prosječna plata puta koeficijent, pa onda se doprinosi plaćaju na stopu doprinosa, već da stope, odnosno da koeficijenti ostanu isti, tako da osnovica se smanji, odnosno da osnovica ostane ista, ali s obzirom da su doprinosi manji, da teret bude niži. Šta bi to uradilo? To bi uradilo u stvari učinilo Federaciju Bosne i Hercegovine jednako konkurentnom za obrtnike, naročito za freelancere kojima se ovim paketom zakona dodaju novi namet, jer freelanceri nisu vezani za prostor. Oni ne moraju registrovati svoj obrt ili svoje samostalno preduzetništvo u mjestu u kojem žive. Mogu ga registrovati bilo gdje, a registrovat će ga tamo gdje je jeftinije i povoljnije. Dakle, ako freelanceri prođe ovaj paket kako je planiran da prođe, odluče da registruju poslovanje, najvjerovatnije je da će registrovati obrte i neće ga registrovati u federaciji, zbog toga što je federacija trenutno za 64% obrtnika 120 konvertibilnih maraka skuplja samo po osnovu doprinosa nego Republika Srpska. Dodatna stvar su freelanceri, jer pitanje freelancera je nešto o čemu ćemo razgovarati u drugom panelu, tako da o tome neću detaljisati. I zadnja stvar koja je principijalno vrlo škakljiva je porez na dohodak. Dakle, porez na dohodak se povećava sa 10-13%, znači ukupnom teretu rade to sad zavisi od plate, od neoporezivih dijelova plate, ali ono što je vrlo važno jeste da mi imamo dvije stope poreza na dohodak. Jedna je iz rada, ličnih primanja, druga je iz kapitala i investiranja, znači 10-13%. Ono što bi bilo dobro da imamo ravno jednu stopu od 10% umjesto 13%, s obzirom da je trenutno u Republici Srpskoj stopa poreza na dohodak od ličnih primanja 8%, dakle 13% je 5% poena više nego u Republici Srpskoj, 3% poena više nego trenutna stopa koju plaćaju radnici, i to ostavlja na kraju dana velik prostor za buduće uslužnjavanje sistema. Zašto? Zato što ćemo već sutra dobiti populisti koji će govoriti ako je danas rad oporezovao većom stopom dohodka nego kapital, sutra trebamo kazniti ljude koji investiraju u kapital i njima trebamo povećati stopu i to neće biti 13%, preduzet će najvjerovatnije biti značajno veći i to će ponovo staviti privatni sektor i ljude koji investiraju u jednu neugodnu poziciju. Toliko za mene u uvodu. Hvala. Hvala, Ace. Pitanje za gospodina Pandurevića, evo iz ugla poslodavaca, možete nam reći kako vi reagujete na ove prijedloge zakona i šta smatrate ključnim prednostima, šta ključnim manama u ovim predloženim rješenjima? Pa evo, da mijenjamo ono što je bilo dogovoreno, odnosno kako ste vi rekli da ja govorim na kraju, ali nije nekakav problem. Ako mi dozvolite prije nego što odgovorim na postavljeno pitanje, samo da se referiše na dvije stvari koje je gospodin Vuković iznio. Nije tačno da će se način na koji je on rekao, odnosno koji je on predstavio kao jednu od benefita i dobrih stvari u zakonu, da će se automatski smanjenjem doprinosa povećati plata radnika. To uopšte nije tako. To bi bilo tako kada bi se ugovorena plata koja bi sadržavala i bruto i neto. To je bio naš zahtjev. Znači, mi ugovorimo platu, iz te plate se plaća toliko državi, a toliko ostaje radniku.
Znači, to nije tačno, ali je zaista tačno da je situacija popravljena u odnosu na sadašnje stanje. I također nije tačno da je neutralan efekt sa predloženim stopama zbirnim smanjenjem sa 41,5 na 32,5. Prema svim simulacijama koje smo mi radili, koje su radili nezavisni stručnjaci za nas, 1,5% je vlada sačuvala rezervu za svaki slučaj. Ali slažem se s tim da je to kontradikcija in adjecto. Znači, govorimo o reformskom zakonu, a isti ti ljudi koji to govore kažu imat će neutralan efekt. Ili jedno, ili drugo. Oba dvoje ne može biti u isto vrijeme. E sad, mi smo dovedeni u potpuno šizofrenu situaciju. Tekstovi ova dva zakona su loša, iako sadrže neke dobre stvari, ali smo mi u takvoj situaciji da smanjimo štetni efekt koji je u međuvremenu nastao od upućivanja ovih zakona u parlamentarnu proceduru prije 7 godina do danas. Tako da, makar nominalno, malo nominalno smanjenje opterećenja cijene rada, bar za jednu kategoriju, nam više znači nego da ti zakoni ne budu usvojeni, ali oni su loši. Evo sad ću vam otprilike reći koje su to stvari koje smo mi uočili u ovim tekstovima. Podijelio bih na 3 grupe. U prvoj grupi govorio o nepismenosti onih koji su uradili ovaj materijal. To je za mene neobjašnjivo. Ljudi iz Ministarstva financija brkaju pojmove kao što su dobit, prihod, koji ne poznaju međunarodne računovodstvene standarde koji su sastavni dio našeg zakonodavstva, jer u zakonu o računovodstvu i reviziji kaže međunarodni računovodstveni standardi su sastavni dio tog zakona. Imamo situaciju da se na različit način definišu određeni pojmovi u odnosu na to kako su regulisani zakonom koji tretira tu problematiku. To je prvi set primjedbi, pa ću vam evo samo kao primjer, neću vam sve govoriti, ali govorit ću vam da pojam dohotka uopšte nije, znači u zakonu prijedlogu zakona o porezu na dohodak nije definisan ili je definisan u određenim članovima drugčije nego što je to u drugim zakonima. Pazite, član 6. I mi smo normalno predložili da u pojmovniku, iako ne znam koliko ovdje ima pravnika, to je toliko nepismeno da u zakonu stavljate pojmovnik. Sad je to postala kod nas moda, tako da svaki zakon sadrži pojmovnik. Zašto? Zato što to insistiraju ljudi koji nisu stručnjaci, jer njima ko biva lakše sad pročitati šta znači određeni pojam na jednom mjestu. Ti ljudi i ne trebaju da se bave tim stvarima, zato postoje pravnici. A ne da se daje pojmovnik, jer prve 2 stranice svakog zakona je pojmovnik, vidimo link. Ali to je mala digresija. Pogledajte, ako imate član 6 zakona, gdje se utvrđuje princip blagajne u stavu 2. I to je u redu. Prilikom isplate oporezuju se stvari. Ali molim vas, kad govorimo o dividendi, pazite, dividenda je nastala prije nego što je ovaj zakon stupio na snagu. Ljudi nisu povukli dividendu. I sad stupanje na snagu ovog zakona, kad naplate dividendu, bit će oporezovan. Ovaj član je prepisan iz hrvatskog zakona, a taj član u hrvatskom zakonu od strane Ustavnog suda Hrvatske je proglašen neustavnim, jer ne samo da nije u skladu sa domaćim hrvatskim zakonodavstvom, nego i sa zakonodavstvom Evropske unije. To je takvo pravno nasilje. Znači da vi za svoje postupanje koje je nastalo godinama prije nego što zakon stupi na snagu odgovarate. Mislim da vam je jasno, da ne treba vam to objašnjavati. Pojedine odredbe zakona mogu djelovati retroaktivno, ali sam zakon ne može biti retroaktivan. Znači, tu nije taj princip, nego vi ste kao vlasnik firme
imali dividendu, niste je povukli. Iz bilo kojeg razloga odlučili ste da firma radi s tim parama i onda u jednom trenutku odlučite da je povučete i ok, plaćate porez na nju. Ali plaćate samo ukoliko vi, ako je od momenta kad je zakon rekao da se to plaća. Ne možete vi anticipirati šta će se desiti za 10 godina, znači neko ko je imao dividendu prije 10 godina, pa je pustio da firma radi, smijemo mi sad odlučio da povuče, on će platiti nakon 10 godina plaća porez. Pa mislim, to je takva glupost da ne bi trebali preći gubiti vrijeme. To je recimo član 6. Ili primjera radi, pazite, u članu 7, brkaju se kapital i sredstva. Kapital i sredstva ima međunarodni računovodstveni standard koji kaže šta je kapital, šta su sredstva. I sada vam ne nabrajam more tih stvari. Činjenica je da Ministarstvo financija Federacije je skup, od nas se ovo radi, nisu svi takvi, ali to je skup ignoranata, ljudi koji veze nemaju u svom poslu, to je ključno ministarstvo u državi, odnosno u federaciji. U zadnjih godinu i nešto dana, što na Ustavnom sudu, što na sudovima, po tužbama, palo im je 6 njihovih akata. I niko zato ne trpi posljedice. Mi im damo primjedbu i kažemo, pa nije vam to dobro, pa nećemo dižemo tenzije, popravite to. Neće da razgovaraju. Pa onda dovedemo šefa katedre za računovodstvo na ekonomskom fakultetu koji im pokuša objasniti to stručno. Znači, to su ljudi koji su kod njega polagali, kaže čovjek kod ih pusti, ne završe na fakultetu. Eto, to su takvi ljudi u Ministarstvu financija. Druga vrsta, govorim sad tako samo zakonu o poreznom dohotku. Druga vrsta naših primjedbi nema neku fiskalnu težinu i nema neku preveliku težinu za nas, ali šalje jako loše poruke. Ako ste vidjeli šta se sve oporezuje kod volontiranja, kod edukacija, kod obrazovanja, i tamo izuzetke koje su stavili, pa to su, ne znam, 150 maraka. Pa koja danas na 400 godina fakulteta, koja je to stipendija od 150 maraka, ljudi, znamo li mi gdje živimo? Troškovi edukacije se oporezuju. Oni imaju fiskalnu težinu u najboljem slučaju imali par stotina hiljada maraka za budžet. Za budžet koji je preko 5 milijardi, šta to znači? Kakvu poruku šaljemo društvu? Znači, govorimo da smo društvo koje ima manje znanja, govorimo da moramo u razvoju znanja ulagati i onda dođe ovdje. Zato što ti ljudi koji u ministarstvu rade, znate šta je njima osnovno kad o tome razgovaraju? Znači, neko će iskoristiti 150 ili 200 maraka, pa će, ne znam, dati nekom svom, pa će ga, ne znam, platiti kroz tih 150 maraka. Pa dobro, izgubit ćeš 600-700 hiljada maraka na godišnji nivou. Ako svi to rade, znači ako svi rade, ali koju se poruku poslali? Ljudi jednostavno neće onda ni stipendirati, neće ni školovati, neće ulagati u edukaciju i kakve su to posljedice za društvo. Katastrofalno. Znači, normalno mi su predložili da se ovi iznosi povećaju. Sad ključna, da vam ne uzimam previše, da, i to su pazite, povezana lica, one su regulisane, znači, i postoje u zakonu o tržištu vrijednosti, o tržištu vrijednostnih papira u federaciji. Oni daju potpuno drugu definiciju povezanih lica. Pa znate šta imamo to? Dva propisa različito tretiraju istu kategoriju, koja se koristi za manipulisanje i za poreske utaje. I ne samo za to, nego transferne cijene. Postoji akt koji govori što su transferne cijene, ne, oni kažu u smislu ovog zakona transferne cijene su to i to. Tu je vraćamo se na član 2, pojmovnik. Zato ga oni ubacuju, zato to je drugi razlog, da bi oni odredili značenje pravnim pojmovima koji su već u pravnom životu katastrofalni. Sad, što se tiče ovih glavnih stvari za ovaj zakon, naš je prijedlog bio da neoporezivi dio bude prosječna plata.
sad je ona 1050 maraka i kako raste, tako bi trebalo da bude, to je neoporezivi dio. Pa ljudi moji, onaj koji ima 1000 maraka, on ne može uštediti ništa sam za ukop. Znači, on kompletan iznos sredstava koji zaradi troši na hranu, na odjeću, na knjige, na novine, na, ne znam, benzin, na sve to se plaća 17% PDV. Znači, mi pospješujemo potrošnju, a druga stvar, pošto on to sve kupuje, jeli, povišimo mu taj iznos, znači 1000 maraka je na tržištu, bit će veća potražnja i za proizvodima i za uslugama. Znači, tražit će se nove investicije, veći broj radnih mjesta. To je za studenta ekonomije na drugoj godini, mora to znati jer ne može položiti ispit na drugoj godini ekonomije. Nažalost, ljude u našem ministarstvu financija i za dobar dio vlade to nije tako. E sad, iako ovo rješenje koje je predloženo nije dobro i baš je glupost, a zbog toga ne bi trebao pasti zakon po mom mišljenju. Znači, kad dođe neka druga, pametnija, sposobnija vlast, nek podigne taj iznos sa, ne znam, 750-800 maraka, koliko je sad na iznos koji mi predlažemo, po meni ga ne bi zbog toga trebalo obarati. Nemamo ništa protiv oporezovanja dividendi. Znači, možda vam je to neočekivano. Nemamo ništa protiv. Ali samo ukoliko se usvoji izmene trećeg, odnosno 4. zakona iz ovog paketa koji je bio dogovoren, a sad ga nema. Znači, on mora biti vezan uz situaciju koju imamo u zakonu o porezu na dobit. Sve ono što se reinvestira treba biti oslobođeno dobit. S druge strane, sve ono što vi povlačite, znači vlasnik kad uzima tu dividendu, kad dobiva gotov novac, to treba biti oporezovan. I to bi bilo toliko stimulativno. Znači više, pa još kad uračunate i porez na dohodak i porez na dobit, između 25 i 30% bi se plaćala ta zbirna stupa poreza za ono ko hoće da povuče novac. A onaj koji reinvestira, neće. Slično rješenje postoji čak i u Republici Srpskoj. Pa ne znam šta trebamo uraditi da objasnimo koliko je to dobra stvar. Sada bih vas prestao maltretirati svojim primjedbama na ovaj zakon. Mislim da vam ne mogu sve reći u ovom kratkom vremenu, ali sam vam dao te 3 grupe da vidite kakav je naš stav po tom pitanju. Slične stvari su u zakonu o doprinosu. Iste stvari. Znači, nepismeno je urađeno, brkaju se pojmovi. Ali pogledajte, ako imate član 9, mislim da se radi tu o beneficiranom radu. I sad imate 12 za 14, 12 za 15, 12, nebitno sad, znači beneficirani staž. Ako je uvećano 2 mjeseca na godinu dana, onda stopa doprinosa treba biti uvećana za 1/6, ako je za 3 mjeseca za 1/4. Oni su i tu digli, oni matematički to nisu dobro odradili. Pa smo im to ukazali i oni, znate šta su rekli? Jesu li popravili? Nisu. Mislim, nevjerovat za to kako se vlada neozbiljno ponaša. Pa pazite, ona upravlja našim životima, našim sudbinama i onda vidite ovako more gluposti. Naš prijedlog je, suštinski prijedlog, da zbirna stopa poreza ne smije biti veća od 30%. Znači, ne 32,5%, jer je tu 1,5% zadržano rezerve, nego mora biti krenuti od 30%. U stvari, mi tražimo da ona bude negdje 27-28%. Ali smo svjesni da to neće nikad uraditi. Evo, vidite, molim vas, u drugoj pandemijskoj godini, kad još nismo dostigli broj zaposlenih prije pandemije, mi imamo više od 10% naplatu, veću naplatu poreza i doprinosa. Koliko god oni naplati, 16% naplata indirektnih poreza, ne znam, vrlo slična stopa naplate indirektnih poreza. Pa ljudi moji, koliko god mi njima uplatimo, mi poslodavci i radnici, koliko god im damo, oni to potroše, a da to niko živ ne osjeti. Znači, u zadnjih 5 godina preko
preko 2 milijarde je naplaćeno više direktnih poreza, doprinosa u federaciji. Je li to iko od nas ostio? Ma niko. Jel imamo nešto, jesmo napravili nekih 25 km autoputa, jesmo napravili nekih 10 škola, jesmo napravili ne znam šta neki javni prevoz u nekom gradu. Nismo ništa napravili drugo. Koliko god da im damo, malo im. Znači, trebamo krenuti sa 30% jer smo realni i za svaku narednu godinu izračunati koliko je više naplaćeno doprinosa, polovinu dati u budžetske fondove, a za polovinu smanjivati i sve to raditi godinu, 2, 3, dok se ne dođe do stope od 27 do 28%. Neću ponavljati ovo što je Muhović rekao, na taj način će porasti plate, povećati se investicije, povećati se potrošnje, ne javno, nego potrošnje. Sad ću vam reći glavnu zamjerku. To je toliko nepošteno, to je toliko ružno, da se pušta spin da će se usvajanjem ovog zakona stvoriti uslovi za povećanje plata. To je takvo laganje, takva bezočnost, takva, ne znam, neuviđavnost. Hoće, povećat će se, ali plate koje su preko 2000 maraka. Jer, što je veća plata, procentualno dobivaš više. Znači, u tom slučaju poslodavac će isplatiti razliku svom zaposleniku. Ako je to cilj, onda se cilj postavlja. Svi oni koji su sa platom niže, prelomna tačka je prosječna plata, svi koji su niže, doći će se u sljedeću situaciju. Ili da će imati manju platu, od skoro 200 do, ne znam, 10 maraka, ili će im njihov poslodavac nadoknaditi, pa će on imati veći trošak u tom iznosu, ili će podijeliti taj teret djelomično na radnika, djelomično na poslodavca, što će biti najčešći slučaj. Znači, dio će biti manja plata, dio će mu poslodavac nadomjestiti, jer jednostavno veliki broj ljudi, recimo zaposlenih spomenutim obrtima ili više od 85% privrednih društava su mala i mikropreduzeća sa 1 do 10 zaposlenih. Njihovi vlasnici su uglavnom, ne svi, ali uglavnom u malo boljoj poziciji od njihovih radnika. Tako da vrlo teško će imati prostor da to nadomesti. To je, znači, u redu, ali ta laž da će se na ovaj način, da će se stvoriti mogućnost da se povećaju plate, to je, mislim, nodna. To me nemojte vjerovati. Ako treba da napravimo simulacije, napravit ćemo simulacije i pokazati da to nije tačno. Ja ću završiti, pošto mislim da sam glavnu poruku poslao. Ovi zakoni imaju određenih kvalitetnih rješenja i ponavljam, opet smo u šizofrenoj situaciji da nešto što nije dobro, ipak imamo interes, mi imamo interes da oni prođu, jer ćemo smanjiti štetu koja nam je nastala na drugi način. Kako će se refersati na ove sa najnižim primanjima, nisam siguran kako će se to završiti. Vlada primjenjuje super hik taktiku, znači uzima od siromašnih i daje bogatim, i to je činjenica. To možemo pokazati našim simulacijama, ali ono što mene najviše boli je što ova dva zakona uz male intervencije, znači na 10% teksta ovih zakona, uz te male intervencije mogli su se napraviti pravi reformski zakon koji bi imali opšte društvenu težinu i korist. Sigurno u roku od 3 do 6 mjeseci imali pozitivne efekte na ekonomska kretanja u našem društvu, a samim tim i na životni standard građana. Nadam se da nisam uzeo previše vremena i da nije bilo konfuzno. Hvala gospodinu Pandurevu za jedno vrlo iscrpno i kvalitetno izlaganje, ali ja bih odmah imao jedno pitanje. Vi ste sada rekli upravo da bi prema predloženim rješenjima radnici sa nižim primanjima zapravo vjerovatno imali i manje plate u konačnici, da ne postoji nikakav garant da bi im se ta razlika nadoknadila za smanjenje doprinosa većim platama, da bi to odgovaralo onima koji imaju plate veće od 2000 maraka. Međutim, premijer Fadl Novalić je nedavno upravo suprotno rekao,
da predloženi zakon, ako se ne varam, osigurava povećanje plate za 96% radnika, a da će samo oni koji imaju preko 2800 maraka platu u stvari plaćati sada više. Evo, kako komentirate tu izjavu, jer to znači zapravo da vlada ne govori istinu građanima? A po vladu Milanović svašta nešto ne govori da se jede malo, da se ne koristi bijelo brašno nego crno, da se malo manje koristi benzin. Došlo je do toga da iz njegove priče imanje automobila danas je luksus, to je životna potreba. Pa, mislim da sam odgovorio na taj način da se zaista jadno osjećam kada se vlada koristi tim spinovima i tako bezočno laže ljudi. Znači, prelomna tačka, neutralan efekat je na prosječnoj plati. Svi koji imaju manje od prosječne plate imat će manje. Neko možda marku 2,10, ali oni koji imaju najmanje plate, evo, odmah ću vam to objasniti kako. Ako je, recimo, ta plata 500 maraka i prima, ne znam, 250 maraka po osnovu toplog obroka koji se ne oporezuje, prima 60 maraka naknadu prevoza i prima 40 maraka regresa, to je 350 maraka. Znači, 350 maraka je neoporezivo, 500 maraka je oporezivo. Sad vam 850 maraka postaje oporezivo sa 32,5%. Evo imate svi telefone i izračunajte koliko će biti opterećenje sa 32% na 850 maraka. Također ima jedan neoporezivi dio, zar ne? Molim? Zar nema također jedan neoporezivi? Nema više neoporezivi. Znači, oni smanjuju stopu, a povećavaju osnovicu. Eto, izračunajte, znači 850 maraka puta 0,325 i izračunajte 500 puta 0,415, pa ćete vidjeti o čemu se tu radi. Mislim, ne trebamo se lagati, znači to su elementarne stvari koje možemo utvrditi. Tačno je, znate, oni koriste spinove, tačno što je on rekao ukoliko je govorio o samom zakonu o porezu na dohodak. Jer tu raste stopa i zaista oni koji imaju veće plate plaćat će više. Ali je to minimalno u odnosu, pa uzmite evo platu 2000 pa isto pomnožite sa 0,415 i pomnožite sa 0,325. Vidite koliko tu zarađuju, tako da ovaj dio koji će biti veći, izgubi se u tom povećanju. Tako da oni uzimaju ono što im odgovara i to plasiraju. Znači, nemojte vjerovati ni meni, nemojte vjerovati ni Fadu Manoliću, vjerujte sebi, imate svi kalkulator, evo svi možete sebi to preračunati. Koji god zainteresuje, ja mogu organizatoru poslati te simulacije pa da vam on to dostavi i to je to. Znači, vlada je imala fantastičnu priliku da donese dva vrlo važna zakona i da popravi i ekonomiju i životni standard građana. Zbog svoje neznanja, zatvorenosti, neuviđavnosti, nespremnosti za dijalog, ne samo s nama, nego i sa pozicijom i opozicijom. Pa pazite, i pozicija ima primjer. Čak smo čuli da HDZ hoće da podigne još stopu na 34,5%. Pa znate šta će to imati za posljedicu? Imat će za posljedicu između 15 i 25.000 radnih mjesta manje. Nije to pitanje da neko prijeti, nego na tržištu jednostavno možeš poslovati sa onim što imaš. Kad ne imaš, ili ćeš morati zatvoriti pogon, ili ćeš morati zatvoriti radnju, ili ćeš morati od 10 ljudi da otpustiš dvoje. Nema tu emocija. To jednostavno tako mora biti, to moramo shvatiti. Možemo mi Danijel samo da ovo vuče. Evo, gospodina Rapović, izvolite. Je li ko izračunao ovo? Ne znam. Pa ja sam u glavi izračunao i skuplje, mislim, logično je. Mislim, 800 puta 32,5. I dobiješ u brutu više troška za poslodavca nego što si ovo prije, to je tako prosto. Ali ovo je manje bitno, više bitno mladene. Ovo su vrlo temeljne i krucijalne primjedbe na dva, kako se to kaže, sistemska porezka zakona, koji se povrh svega donose u kritičnim vremenima, u kojima se teško projiciraju trendovi.
ekonomski svi, dakle i prihodovni, i rashodovni, i socijalna karta i tako dalje. Ja nisam čovjek s pročitnom rečenicu u ime poslodavaca, jer ovakvi zakon u ovom trenutku trebaju proći kroz parlamentarnu proceduru, biti usvojeni s rizikom da ćemo možda čekati narednih 10 godina da ih popravimo. I s rizikom da oni donesu ogromnu štetu i privredi i radnicima istovremeno, što je ogroman uspjeh onoga ko hoće da napravi haos. Dakle, u isto vrijeme napraviti nered i na tržištu rada i u motivaciji investitora, to se teško postiže jednim potezom. A ovdje, kao što sam rekao, dakle, ako se htio postići neutralni efekt, to se ne zove reformom. To je šuplja priča koja u stvari skriva drugu činjenicu. Cilj ovoga je da se održe porezki prihod, budžetski. Još važnije, da se povećaju ako je moguće na štetu privrede i na štetu rada. Povećavaju se. Dakle, dajte da vidimo sad, evo ovdje sjede ljudi iz 3-4 parlamentarna kluba koji možda presuđuju hoće li biti 50% plus ruku da ovo prođe ili ne prođe. Ja mislim da sam to objasnio. Znači, kompletno smo u šizofrenoj situaciji. Ali se ne može od nas očekivati da smo spremni još da nam se uzimalo. Znači, ako nam je neko uzeo nekih 100 jedinica, u međuvremenu, 7 godina su i zakoni parlamentarnoj proceduri. I kad su pravljeni su u jednom makroekonomskom okruženju i prilikama. Nisu 3% izmjena doživjela. U zadnje 3 godine, ja mislim, ni jednu izmjenu doživjela. I u takvoj situaciji ne možete od nas očekivati, znači, upoznali smo vam sa svim manama i prednostima. Ali ne možete očekivati ako su nam uzeli 100 jedinica, a ovim bi nam vratili, recimo, 18 jedinica, ne možete očekivati da ćemo mi reći nemojte u svoje zakone. Jer to što su nam uzeli, pa još su nam i dalje uzeli 82, ali su nam bar dio vratili. I to je potpuno šizofrena situacija. Vidite do čega su nas doveli. Tako da mi preporučujemo da se zakoni usvoje. Ne možemo, pazi, uzima nam se iz džepa. Neko nam je uzeo i sad će nam ovim nešto 20% vratiti. A uzeo nam je 100. Shvataš o čemu govorim, ali pošteno smo vas upoznali sa svim negativnim posljedicama. Ali ne možemo baš biti toliko mazohisti pa da kažem, aj ne veze što su nam uzeli, pa ćemo za 10 godina. Znači 10 godina po 20%, to je 200%. Shvataš o čemu govorim. Potpuno šizofrena situacija, potpuno pomjerena iz stvarnosti. Ne znam kako da vam to objasnim. Mogu ja samo jedno pitanje prije nego što idem na ovaj odbor za ekonomiju u parlament. Kad bi se sada glasalo među vama za zakone o porezima i doprinosima, koliko bismo imali za ovakav zakon? Znate šta bi ja uradio? Evo, ja bi ovo uradio. Ne, samo od ovih... Evo, pogledajte mene, evo, začepio bi nos i dobro, ja. Dobro, ima još neko da bi glasao za ovakav? Da nisam poslodavac, ne bi nikad glasao. Evo, kad smo kod toga, evo pitanje za Faruka Hadžića, evo je li amandmanski moguće popraviti ovaj zakon? U ovoj fazi za predstavnički dom mislim da ne, da je već prošli su rokovi. Možda jedina nada za Dom naroda da proba Dom naroda amandmanski djelovati, da uspoji se u drugom tekstu i da onda vi probate ići na neki vid usaglašavanja. To je po meni možda puno bolja opcija. Slažem se ja u principu da dobar dio zakona je kvalitetan, ali ima drugih štetnih posljedica koje sam ja već i prije nekada referisao. Evo mogu samo onda iskoristiti vrijeme i reći da prije par mjeseci sam u jednom baš autorskom tekstu izjavi napisao da će federacija napraviti historijsku grešku ukoliko ovaj sav rast javnih prihoda kojima smo govorili, neću ih ponavljati, ne bude vraćen privredi. Znači, nije normalno da čuli ste sada da imamo preko 2 milijarde više naplaćenih javnih prihoda godišnje, da privreda ništa od toga nije dobila nazad, da li penzioner bolje živi, gdje je u stvari taj novac završio i kako se taj novac troši, to je ključno pitanje. Mi sada, evo, i sad se vraćamo na jedan početak. Ja to mogu sa svog makroekonomskog aspekta ponuditi kao neko razmišljanje. Šta je u stvari cilj ovih poreskih zakona? To je instrument za ostvarivanje određenog ekonomskog cilja. A ja vas pitam, jeste vi uopšte, niko od vas do sad vidio šta je cilj? Koji je cilj postavljen?
Mi nemamo, pazite, ni u Federaciji, ni u Republici Srpskoj, ni na nivou Bosni i Hercegovini postavljene jasne ekonomske ciljeve. Mene je drago da ovdje vidim i više izabranih zastupnika, pa ću vas pitati, da li ste vi ikada krajem godine, barem evo novembru ili u oktobru ili decembru, imali bilo kakve sastanke sa ministrima financija, predsjednicima političkih stranaka, bilo koji opozicija, uopšte nije bitno da ne razdvajam, i da ste sjeli kao što se dogovaraju izmjene izbornog zakona, sjeli i dogovarali šta je ekonomski cilj Bosne i Hercegovine u narednoj godini. Evo ja vas pitam, pa ste definisali, ekonomski cilj u narednoj godini je imati stopu ekonomskog rasta 5-6%, imati toliko i toliko radnih mjesta otvorenih, toliko i toliko preduzeća otvorenih, bilo koji cilj koji je jasno mjerljiv da se može reći na kraju godine jesmo li ga ispunili, djelomično smo ga ispunili, ga nismo nikako ispunili. Kada postavimo jasan cilj, onda imamo instrumente, a instrumenti su upravo ovo, poreski zakon, koji će reći da bi ostvarili taj postavljeni cilj, mi ćemo uraditi to i to. Ili budžet je također instrument. Programsko budžetiranje, ono se odugovlači već godinama, se obećava da će biti. I koja je onda funkcija? Mi sada ovdje razgovaramo o zakonima koji su pisani 2016. godine u jednom potpuno drugom ekonomskom vremenu za Federaciju Bosne i Hercegovine, a mi smo danas u 2022. godini. Prvo, koliko je tada radnika odšlo u penziju? Koliko je radnika mladih, pogotovo napustilo Bosnu i Hercegovinu, imamo li te podatke? Sa kakvom mi ekonomskom situacijom uopšte baratamo? I šta u stvari mi želimo postići? Mi danas smo u jednom vrlo teškoj ekonomskoj situaciji, možda po meni čak i goroj nego pandemija COVID-a kada je dolazila, jer mi imamo takav visok nivo inflacije koji nije zabilježen od rata. Ali kriza pandemija COVID-a je potpuno jedna druga vrsta krize u odnosu na ovu sada krizu koja nam dolazi. Mi danas imamo takav nivo cijena, evo preko 3 marke cijena goriva. Vreća brašna danas čitam je već 40 maraka. I sad ja ako imam platu, bilo koji radnik ako ima platu, on mora kupiti gorivo da se vozi, mora kupiti hranu da jede. Sve ostalo dohotka, što njemu u stvari neće mu ostati ništa. Smanjuje se potrošnja za druge sektore privredne aktivnosti. I kako će sada neki drugi sektori preživjeti? Vrlo teško. To je jedan problem. Drugi problem je što mi sada imamo snažan pritisak radnika. Baš sam gospodina Pandurevića pitao, još uvijek nije toliki pritisak, ali će vrlo brzo doći. To je drugi inflatorni udar kojem ćemo svjedočiti. Kada svi radnici krenu sada da usklađuju svoja očekivanja i tražće veće plate. Kako će dobiti plate? Javni sektor, vi ćete vrlo brzo vidjeti kada vam sindikati počnu pritiskati da se budžetskim korisnicima povećaju plate. Ko će to platiti? Opet znači iz ovog rekordnih naplata poreza morat ćete to isplatiti. Na kraju vrlo vjerovatno da neće biti ni dovoljno novca koji je sad prikupljen kroz inflaciju da se samo te potrebe finansiraju. I sada evo pitat ću gospodina Pandurevića šta ako sada vama radnici budu tražili veće plate, to je potpuno opravdano zbog takvih rasta troškova života, odakle ćete im dati? Odakle ćete im dati? I to je sada prilika, krucijalna prilika da se kroz ove poreske zakone smanji taj pritisak i da ne dođemo u tu drugu inflatornu fazu pritiska i da država u stvari kroz to značajno poresko rasterećenje odrekne se svojih prihoda i da se na taj način direktno radnicima povećaju plate, da presjećemo probamo spriječiti i presjeći taj spiralni rast cijena koji u Federaciji, pazite, sad februar prvi put prešao 10%. Zbirni indeks inflacije 10,2, a hrane 19,5 pod indeksa. To je strašan pritisak. I mi to moramo kroz ove poreske zakone uraditi, zato vam kažem, vrlo težak položaj će doći ugovor o djelu, obrtnici, freelanceri pogotovo, i pitanje da li mi trebamo te kategorije stanovništva i radnika potpuno eliminisati sa tržišta. I ugovor o djelu, ono što s tim ću zaključiti ovaj prvi dio, ugovor o djelu nije isto što ugovor o radu, to je povremena aktivnost i tako je treba tretirati. Ne može se tretirati povremena aktivnost kao stalni posao. Toliko. Hvala Farku na izlaganju, pitanje. Kasnije će biti prostor za pitanje, evo samo da kolege završe zvanični dio. Pitanje za gospodina Čavalića.
naši govornici su spominjali da je ovo idealan trenutak da se u stvari smanji rasterećenje na privredu. Istovremeno vlada se hvali iz mjeseca u mjesec rekordnom naplatom poreza, budžeti rastu, međutim vlada predlaže reformu, pod navodnim znacima, ja bih rekao tako, koja, kako oni sami kažu, ima za cilj agregatno neutralni efekt, mada gospodin Pandurević kaže da to čak nije ni neutralno, nego oni računaju na 1,5% dodatne koristi za sebe. Evo, kako vi vidite motive vlade da predlaže ovakva rješenja? Pa gledajte, dakle, on nije neutralan definitivno i sasvim nenaivno postavljati neutralnost, dakle, fizikalno kao cilj nekog zakona. To, mislim, zakon treba da bude progresivan, neki iskorak da napravi, ovo je jedan regresivan zakon. Ja razumijem poziciju gospodina Pandurovića, ja bih bio suzdržan, evo malo prije bilo pitanje za glasanje, pa ste mi 7 godina, evo, znam kolega Faruk i Adis i Dani pričamo o ovom, nije prošla sedmica da nismo rekli fiskalno opterećenje rada spusti, dakle, sjedi u tom pravcu i onda kada dođete da to uradite, vi dobijete zakon koji je pun nekih manjkavosti, dakle, to vam isporuči. I ja razumijem, ja bih zbog to bio suzdržan, dakle, razumijem dilemu, jer se čekalo 7 godina, RS je davno uradila. Međutim, dakle, evo, sam da krene vezano ovo što je Faruk spomenuo ugovor o djelu. Ja sam prošli mjesec pisao, imao sam jedan korespondenciju sa poreznom upravom. Vidite, vi imate, i nije to javna tajna, agenciju koja je plaćena, dakle, federalnim novcem da bavi se promocijom ovih zakona. Dakle, imate tu dokument javan, dostupan, dakle, mislim da je oko 800.000 maraka, dakle, 840.000 maraka jednoj agenciji da se bavi lobiranjem za ove stvari. I to nije ništa spektakularno, nije u domenu teorija zavjera, dakle, to vam je javna informacija. I oni su agresivno malo krenuli preko medija, dakle, da porezna uprava targetira ugovor o djelu. I šta se desilo? Pazite, navode da je po osnovu ugovora o djelu federacija bi prošle godine izgubila 64,5 milijuna KM. Odmah u startu moram kazati ta cifra, odnosno 5 milijardi budžeta, isto ovako zanemarivo. Nije nešto sa spektakla, ok, 64,5. Međutim, kad uđete u strukturu ti ugovora o djelu, 80%... Jeste, ali pazite, što će potvrditi porezna uprava, 80% korisnika ugovora o djelu, mislim da odmah razbijemo mit da, što se demoniziraju ti ugovor o djelu plaćam našim sredstvima, 80% su ljudi koji već rade, imaju ugovor o radu. Znači, ti ljudi ne mogu imati 2 ugovora o radu. Ti ljudi, znači od 64 milijuna, 80% njih nisu nekakvi manipulatori, ljudi koji izbjegavaju evazije, poreza rade, oni plaćaju, dakle, po osnovu ugovora plaćaju porez i imaju ugovor o djelu. A onda kad odemo ti 20%, hajmo reći da je to 20 milijuna, opet nije neka spektakularna cifra, u ti 20% kada pogledate, istina je, to su nezaposlene osobe, nezaposleni, međutim, od tih 100% nezaposleni, neki 90% zaista su poslovi koji ne možete ljude zaposliti. Dakle, ako vam radi internet stranicu čovjek i treba mu možda mjesec ili 3 mjeseca da to uradi, vi njega nećete nigdje u svijetu staviti u ugovor o radu. To je nonsens. A ta osoba opet nije nekakav fiskalni demon, dakle, da krade od države, tako da on će po osnovu ugovora o djelu platiti svoj dio, rad povremeni posao i tako dalje. I samo vam u stvari ostane pretpostavka 5 do 10%, da kažemo, sumnjivih ugovora o djelu, gdje je gospodin Pandurović dobro naveo, uglavnom se vežu za javni sektor. Dakle, gdje imate u javnom sektoru lošu praksu, ja znam na fakultetima ima negdje asistente, držite na ugovor o djelu, onako da mu ne date stalni radni odnos i slično, ili još gore u javnoj upravi, slično u javnim poduzećima, angažujete neko po ugovoru o djelu. Rješenje i zapošljavanja, pa to manipulacija. Ma ja, da ga držite tu, da kažemo, dok je kampanja, dok su izbori, da ga držite jedno vrijeme, pa kasnije mu dajete neku nadu i tako dalje. I umjesto da država to reguliše kroz inspekcije, neke druge načine, dakle, mi imamo šizofrenu, odlična riječ, dakle, logiku da hajdemo opteretiti ugovore o djelu, kao da bi mi sad smanjili kao zloupotrebu. Međutim, šta se dešava? Ovo je mikroekonomska analiza, da ne dam. Znači, vi samo u tom slučaju imate veće poticaje da ovi ljudi ne uzimaju ugovor o djelu, već da idu na crno da rade. Dakle, da ne budu ugovor o djelu, jer pazite, tu nisu ljudi u pekarama po ugovoru o djelu, dakle, onaj pekar što radi na crno, nije on na ugovoru o djelu, on je na crno radi, kao takav per se, dakle, nema on ugovor o djelu. Vi u stvari opet sad
poštene ljude koji su ugovorni, posjećujete da postanu kriminalci. Ali kažem, sve u svemu, ajde da prihvatim da je sve 64,5 milijuna, nije fiskalnu težinu opet, da se mi sad nikako, dakle, da mi sad taj sistemski zakon, i nije mi jasna intencija vlade, vrlo elegantno se moglo izbjeći u pitanje freelancera ugovora djela. Sad da se odreknu toga, da ne kriju to, ne bi imalo neke jačane fiskalne efekte, razumijevajući što je Farko govorio da imate rast indirektnih prihoda, poslovno indirektnih poreza. Dakle, moglo se elegantno, da sam predstavnik vlasti, elegantno to izbjegnem i da proguram ovaj zakon. Zato mi nije jasna tu intencija, ali koja može biti, sad malo politički analizirano, pazite, ovo je trebao biti reformski zakon, mislim da ovo postaje predizborni zakon. Zašto? Doće do rasta plata, ali samo statistički. I to je jedna bitna stvar. Pokazat će se u federaciji biti zaista za nekih 180 do 200 km da će rast plata i ispunit će se samo proročanstvo premijera, gdje će kazat će minimalno biti 750 maraka, na način da jednostavno topli obrok, prijevoz i regres ulazi u oporezivu. I statistički diže se, dakle, mi ćemo tu i Srbiju, dakle, prestići. Dakle, mi i premijer će moći, izvršna vlast će kazati u ovoj izbornoj godini, stvarno, mi smo za 200 maraka platu. Dakle, statistički, svaka statistička agencija u regionu, u svijetu će to prikazati, jer neoporezivi koji radi, istina, percipirao pogrešno, kao da nije platno. Dakle, topli obrok, prevoz, kad radite anketiranje kod radnika, on to ne vidi kao dio plate. Istina jest, tu se slažem sa premijerom, da to treba da bude dio, dakle, vi možda nećete drugačije konzumirati to navedeno i slično, ali tu će jedna statistička manipulacija izvesti gdje će se zaista, i očekujem naslove u medijima, i rekordna rast, za 200 maraka raste i tako dalje, a u stvari radnik neće ništa dobiti, suštinski se ništa neće promijeniti. Sad, vidite, jest reformski zakon, 7 godina ga čekamo. Slažem se ovo što je Adis govorio, dakle, sistemski, za ovo su tektonski zakon, da je ovo nekakav bezvesni zakon koji se tiče određene kategorije, pa hajde prođe u vrijeme krize. Mi nemamo sada inflaciju, uvjetuje da nemate mogućnost ekonomske kalkulacije. Privrednici ne mogu kalkulisati na dnevnom nivou, operativno, logički, ne mogu vlade kalkulisati. Šta dobijamo? Evo, danas je bilo saopštenje vlade, kaže, ušteda za privredu je 400 milijuna km. Odakle taj podatak? Koja je to? Mislim, ja razumijem PR-ovski tu agencije, sjete se opet agencija dobila 820, 860 maraka, imamo mi to zovemo sidrovu vrijednost u bioralnoj ekonomiji, kaže, pustite u javnost neku cifru, evo, 400 milijuna km ušteda. I to je nas, sidro je nekako, ima nekako ušteda, ali ima nekakve analize, ništa. Evo, mi možemo sad ovdje reći ovo skupa, bit će milijardu troška. I to je to, pustili smo nešto u javnosti, imamo, sad se mi natječemo i kažu 400 ušteda i tako. I tako se PR-ovski funkcioniše. Ali ekonomski, dakle, nema nikakve analize, nemoguće sad raditi bilo kakvu valjanu analizu, jer uopšte ne znamo šta se dešava na tržištu, kako će biti porezni prihodi, šta nas očekuje narednih nekoliko mjeseci. Jest modernizacija, tu slažem s Adisom. I transparentniji će učiniti ovo sve. I to smo zagovarali godinama, ali kažem, nemamo nikakvih modela procjene efekata. CPU je daleko bolje radio model od vlade, jer vlade nema modela. Dakle, nisu vidjeli, samo imamo tako cifru, 400 milijuna uštede. I to je to, dakle, u jednom. Evo ste vi kao zastupnici dobili modele? Neke modele, da kažu, pozor na CPU. To kažem, poslodavci su radili više analize, razumiješ, od vlade. To je najgore. Mi ovdje sad pričamo, da se razumijemo, rast prosječne plate neće biti toliki. Evo, gospodin Padurović može to da potvrdi. Znači, u privatnom sektoru kompaniji neće prestati da isplaćuju topli obrok. Bez obzira što će biti oporezovan zbog kontrole jabačuka, će i dalje isplaćivati topli obrok, što neće ulaziti kako se zove, statistički u platu. Ali, mali poslodavci, kojima će jednostavno računovođe reći više nemaš uopšte razloga da isplatiti se isplaćivati topli obrok, će jednostavno prestati. I tu će biti dodatna stvar, ono što je pitanje zastupnice koja je otišla, je moj problem s ovim svim, je što će na osnovu one premise koje je gospodin Pendurović rekao, da vlada tvrdi da ovo stvara prostor za povećanje plate, će nastaviti da povećava minimalnu platu, što je opet opterećenje na privatni sektor, pogotovo na sektore koji su ugroženi nisko mikrobiznis. Upravo. I mi onda dobijamo situaciju da glasanjem zakona koji da možda vraća prvu godinu 18%, već u narednih 6 mjeseci ćemo dobiti, ili možda će vlada federacije odlučiti da u međuvremenu od 1.1.2023. godine plata bude 750 maraka minimalna, što je opet iz opozicije zahtjev.
ali to nije u korist privatnog sektora, to nije u korist preduzeća, to nije u korist radnika. Evo, mi ćemo samo dobiti situaciju u kojem pod krinkom da imamo rasterećenje rada, dobijamo veće opterećenje rada i to je ludica. I sve da bi se podigla prosječna plata, jer sad je rast minimalna plata na 543,2 marke nakon poreza na dohodak, rezultirao naglim skokom plate od 50 maraka, 44 marke. Mi smo kao zastupnici na Farkovo pitanje odgovor dobili samo iz vlade kao tačku dnevnog reda u naslovu prijedlog zakona o doprinosima analiza uticaja. On misli nama vjerovatno u toku same sjednice, prije rasprave premijera. Ali su sistemski su zakoni, znači samo ako mogu pazite, sistemski zakoni, ovo zaista zahtjeva jednu širu analizu na nekih 100 stranica, zaista vidimo sve modele. Ja samo moram kazati, zaboravio sam, pazite, u vezi 13%, mislim da nije pametno u zemlji niskog dohotka, dakle zemlji koja ima među najnižim dohodcima u Europi, fokusirati se na dohodak ide za stopu sa 10 na 30%. I to je bio moj glavni argument. Mislim da nije to mjesto da mi idemo, dakle, na to da pucamo, mi smo zemlja niskog dohotka. Dakle, 800 maraka nije ništa. 1000 maraka ljudi ne mogu da prežive, dakle, od prvog do zadnjeg. Sve potroši. On su ovdje fokusirali se na medijalnu platu. Ajmo reći da se fokusirali na medijalnu. Daleko je... Medijalna plata, zna li iko koja je... Ali procena je 750 i tako da. Ajmo reći da ovi medijalno. Daleko je bolje prošlo, ja bi išao i više iznad 1000, jer postoje 1000, nije ništa, to je 500 eura. Mi smo uhvatili ti 500 eura, sad još dižemo tu porez na dohodak. Mislim, kada su to ljudi sad, potpuna iluzija ovdje da imamo sad ljude sa visokim dohodcima, mali broj dohodak. Gospodine Hadžić, mogu samo 30 sekundi. Može, pa ćemo jedno pitanje, da izvolite. Znači, vi poslanici, ako se usvoji ovaj zakon, imat ćete između 3000 i 4000 maraka više godišnje. Eto, sad kad budete donosili odluku, to se verte, ako je to... Možda ovo niste trebali reći. Mislim, šalate. Druga stvar koju sam htio da kažem, ovo je jako važno, molim zaista svi koji su prisutni kad govorimo o minimalnoj plati. Mi ne smijemo govoriti o ograničenju minimalne plate. Mi moramo stvarati uslove da minimalna plata bitno poraste, ali nema prostora da minimalna plata raste više na trošak poslodavca. Jer ne može, morat će li smanjivati broj ljudi koje plaća ili na crno isplaćivati. Ako Liberalni forum bude pravio skup na sličnu temu, mi ću vam donijeti sve simulacije da vidite kako to izgleda. Ali nemojte pričati i nemojte pomisliti da su poslodavci protiv toga da minimalna plata raste. Mi smo ponudili model vladi da minimalna plata u ovom trenutku bude između 810 i 850 konvertibilnih maraka, normalno sa uključivanjem ovih neoporezivih, ali i kroz smanjenje zahvatanja države koje bi automatski išlo na povećanje plata radnika. Ako mogu kratko sam zapravo da se u 30 sekundi, pazite, ja sam non stop tu sa sindikatima raspravljam, kad kažu 1000 maraka i tako dalje, pazite, tu je samo stvar percepcija. Mi kada govorimo o minimalnom plati, svi govorimo i zamišljamo velike kompanije, Telekom, Elektroprivreda i tako dalje, njima nije problem dizati. Molim vas, zamislite, znači 80% naše privrede gdje imate, na primjer, 5 zaposlenih. Istina, radnik ima, vlasnik malo veću platu, nisu to jate, nešto. On ima, na primjer, 1500 maraka, on ima 800 maraka. Kad se digne na 1000 maraka, dakle, u toj varijanti od 5, 2 dobivaju otkaz ili radi na crno. I njega treba, kad god govorimo, da ne mislimo sad ekonomisti nešto protiv minimalne i tako dalje, ali kad god razmišljate, nemojte razmišljati o velikim sistema, razmišljajte bukvalno o Briciju, nekom tamo, piljari malo, 85%, znači, vi ako imate kompaniju 5 zaposlenika, minimalac vam za 100% skoči, automatski samo 3 zaposlenika idu van i prebacujete teret rada na ostale love i držite na crno. I to je dokazano širom svijeta, zato se minimalci dižu u okviru do 10%. Pa ste svuda, ako gledate, u Sjedinjene Američke Države Njemačka, dakle, rast minimalca za 5%, za 7%, do 10%. Ne imate rast, mi smo sad imali izuzetan rast, zato što je bila minimalna, 30%. Dugo je bila, pa se nakupilo 30%, ali da imate 100% rast minimalni, ko što su neki predlagali, mislim, to vam je odmah od 20% radnika gubi, jednostavno, nije konkurentno tržište rada.
ako mogu ja samo vezano za ovu minimalnu platu, dakle mi imamo još činjenicu da su najbrže rastuće i izvozne orijentisane opštine u Bosni i Hercegovini prosjek plate im tek iznad 750 maraka ili do 700 konvertibilnih maraka. Dakle, opštine koje imaju izuzetne poslovne rezultate koje ostvaruju, gdje se stanovništvu unapređuje kvalitet života zbog toga što kompanije uspijevaju da posluju na način da su takve plate kakve jesu. Ne postoji šansa da neko zbog toga što je država naredila i nemoguće je dekretom vlade odlučiti da se minimalna plata poveća. Mi ako to prihvatimo kao društvo, ne možemo da kažemo da minimalna plata treba da bude minimalna. Znači, to je doslovno, ako postoji čelni štapić. Maja, 2000, ajmo sad 2000, što je 1000? Zašto je 1000? Imamo pitanje iz publike. Gospodin se javlja, izvolite. Dobar dan svima, moje ime je Damir Klević, ja sam izvršni direktor BIT Alijanse. Prije svega želim da vam se zahvalim na pravilniku ovakvu raspravu. Ja u principu dolazim iz industrije koja nije socijalnog karaktera, ja dolazim iz industrije visokih plata, pa mi je možda malo i nezgodno da govorim sad poslije ovih pokazatelja. Međutim, kad ste malo prije spomenuli amandmane i upućivanje amandmana na vrijeme, mi smo recimo uputili amandman na zakon na vrijeme i amandman govori o nekim povećanjima plata. Sad ne znam koliko su i zastupnici upoznati o amandmanu koji smo mi uputili na ovaj zakon, a on u principu govori da ukoliko IT industrija bude povećavala plate radnicima za više od 15%, da nivo doprinosa ostane godinu dana na onom starom nivou. Šta je, mi smo na globalnom tržištu rada i ono što se naši poslodavci, s čime se takmiče se sa globalnim igračima kada su plate u pitanju, i u posljednje vrijeme svjedočimo sve većem broju ljudi koji se zapošljavaju negdje vani, a ostaju ovdje da rade. I šta dobijamo? Dobijamo to da gubimo radnike u IT sektoru koji je visoko profitabilna industrija, izvoznog karaktera, najveća po prinosu po radniku u Bosni i Hercegovini i dešava nam se da odlaze radnici, da fizički ostaju u Bosni i Hercegovini, zapošljavaju se negdje vani se plaća za njih zdravstveno, doprinosi i sve ostale stvari, a oni ostaju ovdje da žive. I na taj način mi sad baratamo recimo sa nekom brojkom od 6,5 do 7.000 zaposlenih u IT industriji i moram priznati da ćemo ove godine raditi novo istraživanje, jer nas zaista zanima da saznamo pravi broj zaposlenih u IT industriji u Bosni i Hercegovini, ovaj podatak 2019. godine i želimo da vidimo šta se promijenilo i koji su trendovi. Možda se čak i smanjio broj radnika u IT industriji u posljednje vrijeme, mada pokazatelji neki naši govore da nije. Tako da ja zaista pozivam zastupnike u parlamentu da glasaju ovaj amandman zato što je on razvojnog karaktera. Mi ne pričamo sad o tim nekim socijalnim stvarima, mi pričamo o razvojnom karakteru. Mi želimo da vidimo IT industriju na nivou 15-20.000 zaposlenih. Ja zaista mislim da ima potencijal za to, ali moramo pružiti priliku IT kompanijama da se bore na globalnom tržištu rada. Hvala, puno ima neko komentar. Može, Malo ću prokomentarisati, sjećam se, mislim, i vaših rasprava i prijepiski sa poreznom upravom čak na tu ili sličnu temu, pa vi ste tražili malo bolji porezki tretman, a onda ste dobili odgovore da ne možete dobiti bolji porezki tretman. I vraćamo se na ono prvo što sam mi postavio, što je u stvari cilj ekonomske politike. Ako je cilj ekonomske politike, ne znam, da ide ekonomija na autopilotu, onda ok, neka ide tako, ali postoje djelatnosti u ekonomiji koje više doprinose od nekih drugih koje manje doprinose. Imate i produktivnost po radniku i radnici u ICT sektoru daleko veće imaju doprinos nego neka druga djelatnost, ali ne vidim zašto ne bi mogli imati i pozitivnu poresku diskriminaciju za ovaj sektor ako već imamo uspostavljenu u zakonu diskriminaciju za niskoakumulativne djelatnosti. Dakle, ako finansiramo i dajemo niže stope doprinosa za onih djelatnosti koje malo doprinose, zašto ne bi mogli imati za djelatnosti koje više doprinose? Jer logika je sljedeća.
jedan radnik iz nedavnog istraživanja koje sam proveo u ICT sektoru, ili kako sam ih ja grupisao, knowledge-based sektor, dakle sektor je baziran na znanju, otprilike kvartalni doprinos njihove ekonomije je oko 17.500 konvertibilnih maraka, za razliku od prosjeka za državu koji je oko 8.000. A imate druge sektore kao oni more labor intensive, oni su negdje na nivou od oko 6 do 7.000 konvertibilnih maraka. I sada nije isto zaposliti 1000 radnika u te sektore koji visoko doprinose ekonomiji ili zaposliti u neke nisko produktivne akumulativne sektore. Svi nam radnici naravno trebaju, imamo takvu strukturu radne snage, ali ovdje mi govorimo šta nam je cilj. Na ovaj način, recimo, mi bismo mogli daleko brže ekonomski napredovati. Ako bi zaposlili 1000 radnika više zbog takve jedne stimulativne mjere, gubitak za državu je daleko manji u takvoj situaciji nego da pustimo da nam odu radnici. I evo i moje kolege znaju, u prvom trenutku, prije par mjeseci, ozbiljno sam to izbacio, kasnije sam uradio vrlo detaljnu analizu gdje sam kazao da se čak državi možda isplati recimo mlađe osobe do 35 godina uopšte ne oporezovati, da ne plaćaju nikakve poreze. Logika je sljedeća, ako imamo takav nivo emigracija iz države, pa koja nam je korist da nam jedna mlada osoba ode iz države, šta ona više doprinosi ovom društvu? Ništa. Znači, nemamo fizički, ne uplaćuje nikakvu poreze, ne plaća, ne troši novac, ne zarađuje ništa. Pa bolje je zadržati mladu osobu, pa nek samo plaća tu svoju, da bruto plata bude jednaka i neto plati, ali troši novac, država će barem prikupiti PDV kroz potrošnju. Zadržavamo osobu, ali zadržavamo i druga radna mjesta. Nije isto ako jedna mlada osoba ode i osnuje porodicu u Njemačkoj. Mi onda nemamo više tako potreba ni za školstvom, nemamo više potreba ni za vrtićima, nemamo potreba za mnogim sektorima. I zbog toga, to je jedna krajnost, ali je logika sljedeća da trebamo imati drugačiji način percipiranja poreza u Bosni i Hercegovini, vidjeti šta nam je cilj i na osnovu toga prilagođavati naše zakone da odgovore takvim ciljevima. Nedavno smo pročitali, mislim da je iz Vlade došlo saopštenje, oni su kazali ti se zakoni neće dirati narednih 10 godina. Znači, ne postoji nikakva intencija da ako usvojimo nakaradni zakon, da će se kroz bilo koji član, najmanji stav jedan zakona promijeniti u narednih 10 godina, ne postoji intencija. I zbog toga ja sam u startu govorio da sam generalno protiv ovakvih poreskih zakona, ali naravno uvažavam i drugačija. Samo jedan kratak komentar, ja sam inače, IT industrija je proglašena strateškom industrijom od strane vlade federacije, parlament je to usvojio, mi zaista voljeli da vidimo mimo te deklarativnog proglašenja industrije strateškom, šta će vlada dalje da radi po tom pitanju i šta će parlament koji je to usvojio da radi po tom pitanju. Biće strateško oporezivanje. I zato kažem, iz tog najvećeg budžeta do sada, mi smo zaista voljeli da vidimo ulaganje u privredu. Ne samo u IT sektoru, nego u privredu generalno. Jer to je ono što nam svima donijelo. Ne možete očekivati od vlade da vam je obeća jučni. Obećala vam je i Bože moja. I jare i pare. Ja bi tu sad samo ovo je moj lični stav, nije stav organizacije koju predstavljam. Ja u principu ne mislim da je diskriminatorno, bez obzira pozitivno, negativno, tretirati bilo koga, bilo koju osobu, bilo koji sektor je dobro. Mislim da nama u stvari treba paket zakona, što je Elmir rekao, koji je progresivan. Dakle, paket zakona koji rasterećuje sve, kako IT industriju, tako i sve ostale industrije koje zastupa gospodin Pandurić, na kraju dana udruženje poslodavaca, ako se ne varam, više od 70% ljudi u privatnom sektoru koji su zaposleni. Više od 70%, jel? Radnika u privatnom sektoru. Radnika iz privatnog sektora. Naše članice zapošljavaju 47% godišnje. Znači, skoro polovinu radnika. I sad, kad bi svaka, mislim da je u principu napor koji će se ulagati kad se izađe jednoj industriji u susret. Vaša industrija jeste proglašena strateškom, ona jeste strateška u kontekstu šta može da bude, ali objektivno postoji ono gdje mi pozitivno diskriminiramo neke niskoakumulativne grane, one su zaista strateške zbog toga što donose ogromne količine, odnosno čine ogroman broj radnika i donose veliku količinu novca u državu. Vaša industrija također to radi, ali nije procentualno blizu i to je zbog toga što... Ima dovoljan broj glasača. To je razlog zbog kojeg vas vlada u stvari ne gleda na isti način,
Ali s druge strane kažem opet, mi trebamo paket zakona koji će rasteretiti sve, i koji će svima da ide u korist. To je ono što je vrlo važno. Sad, ako donosimo nakradan zakon, da li ga trebamo amandmanski popravljati? To su već finese, ne bih ja sad to danas ulazio u ovu priču. Samo zadnja poruka da vam kažem, ako poslodavac daje 1000 maraka radnika, može mikrofon. Sada je situacija da do radnika dođe 560, a 460 uzma država. Naš prijedlog je da kad uputi 1000 maraka, da 730 dobije radnik, a 270 država. Suština je u tome. Ima pitanje još, Esmina se prva javila Pac, pa onda idemo završne riječi. Zvali smo. Dobar dan svima, ja sam Esmina Mršo. Dosta ljudi koji me znaju možda znaju me kao političku aktivistkinju, međutim ja sam također freelancerca i poslujem na, dakle, moj domen poslovanja se odvija na teritoriji Evropske unije. Svojim izborom sam ostala ovdje i plaćam, dakle, sve što je zakonski predviđeno, dodatno plaćam i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, jer ga drugačije ne mogu drugačije ostvariti pravo da koristim to. Znam da je naredni panel posvećen više freelancingu, međutim, htjela sam da iskoristim priliku što na ovom panelu imamo stručnjake, da pitam, s obzirom na taj veliki udar koji imamo mi, pogotovo jer su freelanceri stavljeni taj neki krovni termin, dakle, jasno mi je da nemamo isti tretman mi koji imamo povremeno klijente, povremeno zarađujemo, neki ugovor rasporedimo da živimo od njega, ne znam, par mjeseci i, ne znam, freelanceri u ICT sektoru koji imaju zaista mjesečne prihode, ali ćemo isto biti udareni, a mi malo više ispažati. Mene zanima, na kraju krajeva, koji je vaš komentar na to, malo smo se samo ovlaž dotakli te teme i kako na kraju krajeva opstati kao freelancer u nekoj industriji koja nije baš tako konstantna u smislu prihoda i šta uraditi u tom slučaju? Da li otići ili... Pa evo, gledajte, ja ne mislim da spomenim vi, na primjer, konkretno pogrešnu odluku vlada tvrdi da ako, ja nisam siguran sad u ovu stvar, ali ako plaćate dobrovoljno zdravstveno osiguranje, da nećete plaćati 13,5% doprinosa na zdravstvo, odnosno da ćete plaćati samo 17,5% doprinosa za penzijalno osiguranje, a plaćate zdravstveno osiguranje. To je sad pitanje i to je pitanje za naredni panel. Ono što je vrlo važno, što je gospodin Panigurović rekao, ovo treba da bude paket zakona koji nije treba da ima samo 2 zakona. Između ostalog paket zakona kad je u pitanju freelancing, da bi nešto bilo, mi sad moramo da podijelimo, freelanceri su ljudi koji znači, rade za profit i nezavisni su. Dakle, to je nezavisan radnik, on nije input u proizvodnom procesu, već na strani outputa. Dakle, čovjek koji trenutno zapošljava, ono što je najveći problem s ovim prijedlogom iz moje perspektive, a vezano za freelancing, da vlada donosi, skoro izjednačava fiskalno opterećenja freelancera, odnosno ugovora o djelu, ugovora o radu, da bi poboljšala fiskalnu disciplinu. Pazite, fiskalna disciplina se poboljšava kroz upravo. Umjesto da se kroz sisteme odvraćanja. Dakle, mi imamo inspekcijski nadzor, njega treba unaprijediti. Dakle, i mi imamo sudove, evo gospodin Panigurović je rekao, 5, 6, 7 godina traju procesi na sudovima. Dakle, to se mora ubrzati i ljudi koji jednostavno zapošljavaju, ljude koji su njima na inputu, koji su zavisni radnici, a tretiraju ih kao nezavisni. Takve ljude treba jednostavno progoniti i stati tome u kraj toj praksi da neko zapošljava ugovor o djelu čovjeka koji je zavisni radnik od njega i koji radi za platu, ne radi za profit. To je cijela poenta. Znači imamo te 2 dimenzije. Plata, profit, ovdje nezavisno. I, dakle, šta je moja poenta? Penzijno invalidsko osiguranje, mi imamo sistem koji je međugeneracijske solidarnosti. Dakle, sistem međugeneracijske solidarnosti je bio. Svako ko plati dohodak bi u principu trebao da se solidariše. Ja se djelimično slažem sa stavom vlade da u principu mi svi trebamo da budemo solidarni. Niko od nas ko radi za platu, ne možemo reći da kažemo da volimo što plaćamo dobar komad svoje plate, ali plaćamo. Većina radnika u ovoj zemlji plaća tu solidarnost i činjenica je da kada ne bi imali sistem solidarnosti, da bi u principu, kada bi plaćali osiguranje i penzijno i zdravstveno, kako po cijeni
kako se u osiguranju kaže, tržišnoj cijeni, da bi ljudi koji imaju najniže plate ne bi to sve mogli da priuštiti. I mi imamo sistem koji u principu to pokušava da izravna i dok ne promijenimo taj sistem, a ta reforma će doći, mi bi trebali da se solidarišemo međusobno. A sada je pitanje ovo zbog čega paketi, znači izmjena zakona o PIO i izmjena zakona o zdravstvu nisu na istoj sjednici, jer o tome ćemo pričati, mi predugo, koliko već traje ovo plaćanje 4%, 6% bez da imate pravo na korištenje osiguranja. Dakle, predugo mi živimo u sistemu u kojem neko uzima novac za osiguranje, a platilac osiguranja nema pravo da uživa to osiguranje, da bi sad vjerovali da će odjednom vlada u 6 mjeseci, a pazite, od prošlog pokušaja da se ovo stavi na dnevni red je novembar 2021. godine. Znači, 5 mjeseci je prošlo, od prošlog puta i vlada je rekla da će to umeđu vremenu da se riješi. Da uprzamo vlada. Evo, zakoni nisu došli na dnevni red, pa onda sad dođemo u situaciju da nam ponovo kažu usvojite sad ovaj zakon, pa ćemo mi do 1.1. usvojiti zakon o zdravstvenom osiguranju i penzijnom osiguranju, na zastupnicima da zaključe da će to dovoditi. Ja nemam problem da budem solidarna, ali nismo svi u branši koja je profitabilna jednako i to automatski znači da je sam moja potrošnja pada na kraj krajeva ako sam solidarna jer nemam novca. A kakva je to solidarnost da plaćaš nešto što nemaš pravo koristiti? Ako i to isto plaća, ima pravo koristiti. Ali ćemo shvatiti da ćete solidarni crkvi koja možda sa mnom ideološki nije baš kompatibilna, ali eto, uzet ću je kao argument. Mislim, nemam smisla da to radim ako na kraju krajeva sutra neću moći da izguram neki mjesec uopće. Odgovorit ću vam ja. Odmah ću vam dileme otkloniti. Dakle, ovdje piše sljedeće, danas je vlada saopštenje poslala. Freelancer će prvi put steći pravo na zdravstveno osiguranje, što do sada nije bio slučaj. Neće. Iz razloga što dvije sam već pisao žalbe ombudsmenu. Prvi put mi je žalba odbijena i zatvorena iz razloga što je uvaženo mišljenje Federalnog ministarstva financija da će se kroz ove poreske zakone riješiti zdravstveno osiguranje. Kada su došli ti novi prijedlozi u proceduru, ponovo sam otvorio slučaj kod ombudsmena i po prvi put je ombudsmen uvažio argumente jer smo na kraju tako i pritisli dokazima da je federalno ministarstvo odgovorilo da neće se riješiti ovim zakonima pitanje zdravstvenog osiguranja, nego je potrebno da to federalno ministarstvo zdravstva riješi kroz izmjene drugog zakona. Izmjene tog zakona nisu ni počele da se izrađuju. Tako da na taj način, kroz ove poreske zakone ne može se tretirati uopšte pitanje zdravstvenog osiguranja. Oporezivanje, da, može se tretirati, ali ne usluga. Tako da neće biti u tom dijelu i da vam kažem, na kraju ombudsman zatvori opet taj slučaj, jer nije do sada ništa urađeno po tom pitanju, tako mi zadnji odgovor stigao, da se ti propisi promijeni. I evo vam ovdje stoji, kaže, uz to novi zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u federaciji koji je stupio na snagu freelancerima pruža nove mogućnosti da registruju poslovanje. Prvo, kakve veze ima freelancing sa vođenjem obrta? Ja sam, ne znam, neko ko je freelancer, možda će jednom ili 2 put godišnje uraditi neku aktivnost. I sad zamislite ovu situaciju, ja trebam registrovati obrt, naplatit ću prvi mjesec neku aktivnost i onda čekati 11 mjeseci, pazite da naplatim novu neku aktivnost, da cijelo vrijeme moram plaćati poreze i doprinose državi za nešto što uopšte ne vodim. Tako da je nemoguće po meni uopšte miješati pojam freelancinga i obrta na ovaj način, jer je to povremena aktivnost. Eto, hvala. Ako mogu samo kratko, evo, Faruk nije ni prošlo, kaže u toj izjavi, i sve što uplate po osnovu doprinosa za PIO će im ulaziti u penzijski osnov. Znači, ali vidite ovo, samo ako mogu, molim vas, znači ja preporučujem parlamentarcima i udruženju freelancera, ovo je izašlo juče u 3 sata, dakle, evo, ima na Patri, imate agenciji službenu, dakle, ovo je predstavnik vlade, nije saopštenje vlade, predstavnik vlade, samo uzmite ovaj dio i postavite pitanje kako će se ovo riješiti sa ova 2 zakona, neće, zaista. Ima caka, znači PIO uplate, pošto će se izjednačiti, mislim da smo mi diskutovali, PIO uplate, pošto će se izjednačiti ugovora o djelu i evo za freelancere sa ugovorima o radu, ima onda jedan član zakona o PIO gdje kaže da će to onda ulaziti u osnovicu. Ali ima i druga jedna stvar, morate imati, ja mislim, minimalno 10 godina staža da biste to pravo ostvarili, a vi kao freelancer nemate staž. Koliko?
Znači vi uplaćivat ćete, hipotetički ćete imati mogućnost da koristite, ali morate preći ljestvicu. Imat ćete 20 maraka penzije. Znači nema više tog ograničenja, ali... Ovaj nema minimum na ovaj način, ali imate činjenicu da ćete na osnovu toga imati 37 maraka penzije. Evo za kraj samo, pa ćemo nastaviti na drugom panelu. Čuli smo, nema vremena, ali za sljedećem ćete imati riječ o Bečava. Imaš komisiju, tako da neće možda biti. Aha, hajde onda, ali samo brzo ako nije problem. Mislim, doprinesem i to je završna riječ, zato što smo mi došli da nam olakša postupanje u ponedjeljak i utorak, a ovo nam je otežalo postupanje. Dakle, iz vaših diskusija najbolje bi bilo da se ovo skine s dnevnog reda. Ne da se obori, jer ako se obori neće doći na red do godine, ako se pak usvoji, nek nam je Bog na pomoći. Ja razumijem šta je vlada htjela postići. Mislim da su dva cilja i vi ste djelomično čak i otkrili. Jedan je, možemo ga mi nazvati makroekonomskim ili fiskalnim, to je utezanje sistema. Ne širi se samo osnovica za oporezivanje, širi se opseg oporezivih, radno aktivnih ljudi na tržištu. Dakle, zato su freelanceri sad unutra, zato su sad UOD unutra. Više niko neće imati privilegiju da zaradi uz manje plaćanja poreza. To je elementarni cilj koji su oni htjeli postići, da bi preko toga kompenzirali eventualni gubitak umanjivanja ove ukupne stope. Drugi cilj koji hoće da postignu je statistički. U izbornoj godini, on je politički. Dakle, oni će kao i Vučić za 2 mjeseca reći pogledajte semafor. Prosječna plata će biti podignuta, većina se drugih parametara veže za tu prosječnu platu, pa će moći time da mašu kao zastavom pobjednika. U suštini neće biti koristi u životima ljudi, iako je porezki pritisak veći. Poenta poreza je da država nama vrati ono što mi sami ne možemo da napravimo, jer se ne možemo ujediniti svi. Statistički će porasti kroz porast plata, visokih plata. Da. Kroz porast visokih plata statistički će porasti, ali ovi koji nemaju imat će još manje. Dakle, realni život će biti jedno, a semafor će biti drugo. Ali evo, moje pitanje za kraj, dakle, meni je žao što nije bilo predstavnika vlade da odgovori na sva ova pitanja, ali moj prvi zaključak jeste da vlada ima ne baš časne namjere svojim zakonom, što je gospodin Rapov sad sjajno objasnio. Jedan je predizborni cilj koji je Faruk također komentirao, drugi je cilj da spriječi bilo koga da plaća manje porez u ovoj državi, bez obzira kakvu vrstu dohotka ima, što je po meni jedna potpuno bezumna mjera, ali tu su i mnoge druge stvari, od nepismenosti koju sam ja primijetio u tom tekstu, nepoznavanja pravopisa bosanskog jezika, nepoznavanja ekonomskih termina, također nekih vrlo loših rješenja, diskriminaciju otvorene, da vi ljudima naplaćujete nešto što i dalje neće moći koristiti, jer to drugi zakoni rješavaju, pa do toga da oni u stvari nemaju nikakve jasne modele i prognoze kakav će biti efekat tih zakona, nego samo se eto raznim PR kampanjama šicaju nekim brojevima, najavama, pompeznim uvećanjima, ali evo, raspravljat će se o zakonu u ponedjeljak i utorak. Kako riješiti ovaj problem? Odnosno, ja mislim da je najbolje rješenje za ovo, da se to skine iz dnevnog reda i da se kaže vladi, momci, ljudi, hoćete se ozbiljiti i napraviti jedan adekvatan zakon, njega pusti u proceduru, a ne pripremati ovako zakon na horuk, bez adekvatne procedure, bez adekvatne analize, bez ikakvih prognoza šta će to donijeti i bez toga da taj zakon u pravom smislu te riječi zaista svakoj kategoriji omogući da plati pošten porez, ali da za taj porez dobije nešto zauzvrat. Mislim da to nije cilj ovog poreza, nego da je cilj upravo suprotno. S jedne strane ubranje političkih poena, a s druge strane zapravo porezko kažnjavanje građana, tako da bez obzira na kakvu vrstu prihoda ostvarivala se ne mogu izvući plaćanje manje stope poreza. Evo možda komentar za kraj. Mi smo društvo donošenja odluka na osnovu percepcije, a mi moramo postati društvo donošenja odluka na osnovu argumenata. To je činjenica. Moramo natjerati političare iz bilo koje stranke, iz bilo koje ideologije, da odluke donose na osnovu toga. Ne može se ovako sistemski zakon donijeti bez jasnih brojeva. Ako će freelanceri spasti budžet,
Da, onda dvostruko ih oporezuju, šta ćemo se zezat, smanji nama opterećenje njih, oderi i je sve riješeno. A mi ne znamo koliko ih imamo, ne znamo koliko će biti, koja je to budžetska, koja je to težina fiskalna, o čemu se radi, hoće li njihov broj porasti ili neće. Mi imamo 60 nešto hiljada ljudi koji primaju sad manje od minimalne plate ili na toj granici. I svi kažu, joj, niko nije napravio analizu. To su upravo freelanceri, a moramo priznati da su i oni zloupotrebljavali sistem i sad onda vlada reaguje sa prljavom vodom izbaci i bebu. Znači to su freelanceri, to su ljudi koji sami sebi uplaćuju osiguranje, to su obrtnici, to su ljudi koji rade sa nepunim radnim vremenom. I jedno 10-15% su ljudi, poslodavci koji manipulišu, prijavljuju radnike na minimalnu platu, razlikuju daju u kešu. Sem nekog brice u Kalesiji ili ne znam već takvih stvari neće, on danas niko radi 500 maraka, ljudi. Da se ne zezam. Evo, Faruk, za kraj, kako natjerati vlada da se ozbilji? Je li moguće to uopšte? Pa mislim, pokušavamo godinama. Pa mislim da jeste, nekako smo svi primijetili posljednjih više mjeseci da neke aktivnosti vlade, pritisak i medija, javnosti, struke urodi plodom. Sjetit ćete se u novembru kada su bili zakoni stavljeni na dnevni red, nakon nekoliko dana su povučeni. Nakon stvarno velikog pritiska javnosti bili su, ja mislim, problemi sa fiskalnim sistemima, pa je na kraju su povučen je pravilnik. Za vrlo kratko vrijeme, ako se javnost stvarno angažuje i mislim da u ovom trenutku vlast nekako djeluje pod pritiskom, što je bilo nezamislivo, barem meni prije nekoliko godina. Tako da možda je najbolje rješenje, ako mogu ja tu kao poruku reći, da se ovi zakoni skinu sa dnevnog reda trenutno, da se svi maksimalno angažuju, pa najviše bi trebalo udruženje poslodavaca da bude uključeno sa svojim prijedlozima, da se oni uvaže, jer ovo najviše njih i pogađa i naravno struka će uvijek biti tu da da svoj neki komentar, mišljenje, stav, ideje, prijedloge kako naprijed zakon. Ja, ako mogu samo kratko, mislim da bi bilo idealno najelegantnije se ovo skine sa dnevnog reda da se doradi. Dakle, ne treba dostajati od ovog zakona, kažem, on je primaran, ali u ovakvoj varijanti je zaista hajdučki, dakle, on upada tu, hajmo ga odmah donijeti u vrijeme krize, kakve analize. Mislim da ne smisla napominjeti da je neki bezveze zakon, pa hajde priča, ovo je stvarno jedan od ključnih fiskalnih zakona u ovom desetljeću, tako kažem. Dakle, nema smisla da sad da ga tako poruku donosi preko koljena. Loša stvar je ovo što je kolega Bandurović kazao, mislim, zastupnici imaju tu primarnu, da kažemo, primarni motiv da sam sebi unaprijedi status, barem do kraja mandata. I toga se najviše plaše. Pa ja, rekao sam koliko. Hvala puno svima, ja mislim da smo imali jednu vrlo kvalitetnu diskusiju i da smo čuli iz različitih uglova vrlo iscrpnu analizu ovog zakona, posebno što se tiče njegovih mana. Kratka pauza pa se vidimo na drugom panelu.